Republika Germanija mnogo je ceni podrškata na makedonskite službi vo spravovanjeto so migracijskite tekovi na balkanskata ruta. Zato mi pričinova zadovoljstvo što na Makedonija so ova pomoć vo oprema može da se odade blagodarnost. Osebeno podrškata na makedonskata granična policija je važna za Germanija. Zajednički od management na migracijata vo Evropa je nezamenljiv za postignovanje na ponatamošnji uspesi. Vaša ta rabota svedoči za golema svest za odgovornost i profesionalnost. Makedonskite službi vo 2020 konsekventno i uspešno se spravija z grupi za krijumčari. Se nadevame, deka ovije uspesi kje prodolžat vo 2021. Koliko nije važna vaša ta rabota i bliska ta sorabotka so vas, pokažuva to, što od letoto 2020 imame oficijer za vrska zagraničnata policija vo germanskata ambasada vo Skopje. Gospođa Naumann. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Od togaž sorabotkata teče direktno na lice mesto, a ne povekje preku našijot oficijer za vrska vo Belgrad, komu ovdje sakam srdečno da mu se zblagodaram za njegovata dosegašna rabota. Wo ist er? Dort ist er. Za žal podari ovije teški vremenja za site nas vo običajnite uspešni merki na sorabotka vo forma na hospitaciji i kursevi odpadna. Visoko ja cenime ova forma na bilateralna sorabotka i se nadevame, deka ovije merki povtorno kje može da se održat vo 2021. I za ova godina planirame povtorno obemna podrška. Danes mi pričuvana zadovoljstvo što može da vi predadam oprema vo vrednost od 660.000 evra. Tukaj spađat 12 terenskih vozila, čismi i baterski lampi, mobilni termalni kameri, aparati za proverka na dokumenti i drugo. Se radujem, što ova materijal može da vi koristi za vašata rabota. Ušte jednaš, ja izrazuvam moje ta srečna blagodarnost za dobrata sorabotka i vašejot angažman.